Niyamana sana umanche mulia weta Kisii and Ndizi TV na wasemere kwa nuna kwa beri kugutwara obuligiriria obuya nabo igogo chengera litukori nene litukori ya Jamhuri Day kolende umanche muliengo kwaligania SMS ya mangana maya elinde ngomanye nare yabereka gokolekana korwa chingongo chonsi enye chense inyora astinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital na baga sensemeri ya YouTube na bagotonyara wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara wetra www.ndizitv.or.ke Editoria na Frida Kerubo na stinsemo chivyoro kerelio nigotoko bwatenere Joshua Auta kondo manchi muliya tenda kumanyia gati ya lingwali ganeti asenchera yoko ya chuta tu wanja na inde tu wanja senchire ndeyonsi omugetutu wakorerwa ayatagwenere tikeno yomu agire tikura so bonge gochia so musike Simbarati abagaka kurwa kitutu chache South kogani omugavana Simbarati goncherere chimbo choborai na kogenderera turakore program yiga every weekend asenje yokoberenda abana baba mura baba bisi murubire bwechigo solili gotanga abasaye kurwa so busali ni gochakire bene kama una makaratasi unaenda nyumbani. Aba MC kore county ya Kisii ni goba mwegereire omugavana Simbarati aseba momochirie omo senator Richard Onyonka Vyake gima umanchi umuligere ikaransa oike elindengo manya senchira iyo kirano toko ya chaka Amayia yebirebiga niyo toko ya chakira korwase county ya Kisii asengo komanyubuna umuyiga bugo chengera litukori ya Jamhuri me county ya Kisii nigo korekana ase egeti ya tendere ime yabo machoge chache ase abarai akuru county yo kirana elindego chengera umuyigo yugo kwana omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo aene kibuna nachikoreta amagendero naboigo amoncherelia aliarengete ase county ya Kisii omurikito Ndemo Steven natalira chinsemo chirina gutwaliganiria oroboti rukobwatia county ya Kisii nigo yabwatira na kibirenge lione chi county chinda somo yega bwokonyore myaka 50 na kianda kurwense ya Kenya echaka kwegambira kanga mogoko igoro igabarore salimia hivyo. So we celebrate and I say as Mama County happy Jamhuri Day. Karibu sana Mumbachoge. We are so happy to have you here. This is the first time tumwata na itumo gavana ama no county commissioner na abantu bonzi bachire se itumo Mumbachoge. Abantu ba Mumbachoge kibodewa. Asoma ya gojora una governor Simbarati nigarwe irabune sabari kogenderia Kisii vosio nigiagendrete gwetera kubwatirana na gati ya barai nebyombe binde gaki mugani tobende nejetega mugwanja tokei obochoni boke gati no bochi no bochara abantu babintu monko nyorobochi mbulemanya ntebisima yaya tiakwende ruti nonye nabo siasa nigo yabwata insa somo yego yuasaba kwani bagi kelivo kongu chinkwana chiabwango iga chiagati yabarai babo getutu bakora unomo center Richard Momoimo Onyonka. Lakini najua kwa sababu mheshimiwa Onyonka alikuwa amezoea kutisha ungwae mara kwa mara na anaitiwa maziwa, amefikiria na wewe pia atakutisha umuite kwa maziwa niendelee kukunywa maziwa watu wakucha wakiwa wanakunywa uji. We are not going to bend and ask Onyonka to run government in Kisii County. Mundu taji uchukuna omugetutu ragi ragi rugote okobocha no mundu ina kuhabeka mange aki ya sai tari kuina kuti ono mingo mobwirana moko yoranga county ya Kejiri walimu aliyetu abande kutangata masakara kama una makaratasi sio nana nyumbani omoto kuna jembe bwate pia kiti
obo mobwe chinyomba chonsi sano nemo chia Kisii mbwakirwe koko eliokoenekia ogoncheria kwa beiro ase chibunge chonsi kianda. Sasa wakati wanaume wanapigana abanyina donyanisa aseliogi ya bagaka mbona nche ngurwana monyora mache iwongurwana chichiro chenu chibe chingia chine kitali chitwara amaliogo. We have delivered the 6 members to you. Let them now sit down and arrange their departments to ensure that our people in Kisii, they have started receiving the services they want. Abangira nabagaka mora mubwata abana basomete ekero tukulinga masakara kayani abantu bayimurungani madenga yaya yako imurungani sababu teyo turayirira abana school abana bande mbakogenda basoma bagende barosi certificate ko ruli barodi bali akimwanjegesa kungegendera ase omoyega ojamuri aiga segeti gyatendere nigo mugavana Paul Simbaterure ira guchamenye bense moya gucha buna bisenene kibuno motienyi ule bosio nige serikali ira ina kibuna municipality ya Ogembo ya Chakiregasi ase bona sabire Chinsa mochinde chi county ya Kisii gotwara obotoerelio ase ngenche serikali ya ye nenyare kone kibune emeroberion spiebegete neikerane kuripoteri ya Ndizi TV kurwaiga segeti gyatendere gotoka ime bunge ya Bomachoge chache county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven. Mbia mana sana umurikecho Ndemo Steven asogotwaliganiria oroboti ororo ikirano kondo manchi muri atogotigana nayo ni otokwenda ye mase ya mogoika county ya Nyamira asengo kumanyuna umuyiga bwo gucengera litkoria jamhuri nikokorekana asegeti yechiro ya gesima asoragwa no mu county commissioner Onyamira Michael Lesman gukwana umutendeneri w'abakorera be county yo nigo arwa ujumbe yo mugavana we county ya Nyamira asane kibuna niga amagenderara chikoretu asensemeyo sokane kibuna obakoleri obiyeme county yo omurikito Job Maangi na Mange. Ekero ensengima ya chengera litukoli nene lya Jamhuri Day imeye county Nyamira nigo abamenyi basangerekana asegeti yechiro ya gesima. Omoyega oyunigo ikera nuno mo county commissioner Lesima Michael nabarai bande kurwase county Nyamira. Omo county commissioner Lesima Michael nasoma oroboti romurai bwense Dr. William Ruto asemono amulekera egatia mangana twikera niribunense icho ya Kenya kurutonyora obosibore. As a free democratic republic, it is also time to reflect deeply on the founding aspiration of our nation. It is time to educate ourselves to fundamental commitment, hiding the generation of our people. Dr. Nyakoe oyotenenerete orosagia rwa public service ase county Nyamira nere osoma roboti ruomo governor. Wasomo wako mame omo governor ngobekare kibesa milioni 24 asoko konya abana balibara bataka basebare midi eliba soe epos yonekari abana 300 na de program hiyo itakwenda na miaka 3 iliyo after 3 years ya very involved fund balibara kora baya kuchangia abana wetu waende train mwana dariuya ase arwa ekuro entindi gochia saba koli emeremo batali gukora emeremo asenchera engikerano bunamba chikuirerwa egetambokerio egetindi okororo mfanyikazi ukali wakoregas yera mpimototeki amo no mfanyikazi nalene wocha osainiga abawaziri be county Nyamira baikirana sense meyo mbate bamberuete elinde gokinia ekerengo ye county Nyamira Twanchama inyagitari enkonye kinitore ebe level 4 and that is what we agreed. So the discussion is ongoing. Very soon konye begatore level 4. Finally inyagitari nere ya gachwa enya ekorokwanga mochenwa
His Excellency through the international partners. Igonabo amangana bagagwateka kurwa se chire agesima asaba menyibe county Nyamira nabarayi baumerana elinde gochengera litukolinere ya Jamhuri Day kurwa se county Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbiamana sana umurike icho Job Maangi asoko aligani roboti ururu ya kondo manchumuri yato suka mutu aso roboti ronde nigongo kumanyibuna abamenye ikorwa sensemo yabo baracho imyanya libali chache nigo bachingira umuyiga o Jamhuri ase skuru y'oborosi yabo baracho asaba iboli baboli gwakoba aboroki gwachinga kicinyororo chinga kichiga bagendete na matemu kolende nigo bayene kibuna amalimali abetega koibwa imye serikali county ya Kisii mbachikwane kibuna airanirigwe oroboti ya senchira yobekiranu. Jambo la kwanza nataka niwakumbushe kwamba watoto wenu wangali wanaendelea kufanya mtihani wa kidato cha 4. Kwa hivyo tuwapatie mazingira ambayo yanafaa kule nyumbani waweze kufanya revision. Ikiwa wewe unaishi karibu na shule ama kuna kanisa liko karibu na shule ama kuna matanga ama mkutano karibu na shule, tafadhali tusitumie vipaza sauti ili watoto wetu waweze kuendelea na mtihani wao bila kutatizwa. We are identify those pieces of government land such that tuende ground tukupate public participation, survey ifanywe, beacons ziwekwe, ile government land iachiliwe wazi. Hapo ndio tutapeleka watu wa soko watoke kwa barabara. Soko ya ng'ombe iwekwe hapo, kama mnataka dispensary waweke kwa hiyo government land and so on. Any facility which the residents want waweke kwa hiyo government land. Tunashukuru rais wetu hii miradi ameanzisha kufanya, tunamwombea ili na sisi nchi yetu na Kisii County isonge mbele. Mkutano sio wangu, sitaki kuongea maneno mingi. Asante sana mheshimiwa. Na baba, unajua kijana yako amekataa shule, amekimbilia town. Kati yale nitakurudishia kuanzia kesho. Hawa senior MCA, former mayor, ako hapa, atanisaidia. Nitaleta kuanzia, hata lori simuliona ile lori kubwa pale. Ile leta askari ya parade. Hiyo kuanzia kesho kati yale kupokea mjukuu wako, mtoto wako, mtoto wa sangazi wako, ama mtoto wa dada yako, ama msichana wako. Chinga kichio baigo umuyiga bugo chingera ritkori ya Jamhuri nigo kolekana ase egeti kia Nyayo ime county ya Nairobi ase baragwa no muraibense Dr. William Ruto okwana nigo ane kibuna nigo bokoreri bwe serikali bonsi borachigosoigwa ase emitandao yekerero ase aliaira gochikoleta emirimo ase abasai kuna nigo aganya chi county a gochaka gosimika emite umurike ito Sara Nyarangio Ntita roboti urwo emyaka 50 na kianda kurwense ya Kenya echaka gwetenenera kurwasa maboko y'abakoloni omuyega o Jamhuri oyogo chengerwa kero mwaka kitari kibune cyarero kera omutenyi o 12 Dr. William Samoei Ruto katika makala ya 59 omuyego yo nigobo mungao wake nemeyaga ende asekirenga kiarenge ogo chamo okorosia nagosegeta gose connect innovate and inspire asabasae banyanchoka bosibo muraibwense n'abakenya abo baikirana asobonge asegeti Nyayo Stadium imeye county ya Nairobi omochando omonene asaba Kenya nogokina kwa magori y'ebintu byengencho ase Dr. Ruto ateba bune serikali barigire chinchera Isato cyabene ligokora omochando yo. We have a clear plan. And I want to tell the people of Kenya, this high cost of living, we are tackling it in 3 phases. Number 1, our first agenda when we came into office is to ensure that we encourage farmers to access affordable fertilizer. And that is why we reduced fertilizer from 7,000 shillings to 3,500 so that we can enable our farmers
to be able to enhance their productivity in our journey towards making food affordable in our republic. To import 10 million bags of different assorted types of food, including maize, so that we can close the gap temporarily because of the harvest that was limited in these years. Asensemo yomurobulyo bwa Hustler Fund Abakenya chimilioni 15 nugutainye nigo belikirie asibanyore chilingi chibilioni 5 korwa ekiganche kyo kya Hustler Fund asebeseli yokugachago za savings yaikire chimilioni 4 asamatuko 10 asatogie getambokero kyo gutumeka enchira yekerero. Today, the Hustler Fund has 15.4 million subscribers. In just 12 days, the Hustler Fund has lent 7.54 billion Kenya shillings, has accumulated savings of close to 400 million shillings in just 12 days. Well on track to 1 billion shillings in the next few days. It confirms the power of technology. Eliokorosia amabaga gwetania emilionea mayemeremo asenchira yekerero nigo Dr. Ruto abekire merobulyo bene eliogokonya Abakenya. We have agreed on partnerships to support local organizations in providing opportunities for young people to acquire training and skills on various aspects of digital productivity. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Mbiamano sana murikecho Sara Nyarangi Ontita ase orobotiro ikirano kondo togosika mutu asorobotiro ndeni gongo kumanyuna abagaka korwa sensemo ya Nyamataro imeye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii nigo bamokire chimbwa cyo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase bamuganire gwoncherire elinda magendero kwenekigwa umurikecho Mildred Mumanyi natalya Chinsa cyo nagotwaliganiria orobotiro kubwatia. Magega yengwana yaye umuseneta bwe county ya Kisii Mumaima Onyonga aseritukolya Jumamosi ase omwega orenge bwa bagetutu bono ni goli biralitindi ligendrete kwenekiwa korwa Chinsemo chonsi ime county ya Kisii ase bono ensemo yabagaka korwa ensemo ya Nyamataro ime ya kitutu chache South besokirie na kubwatesia abarai babo ase okomomocha omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati. Nentu tuomeranira rero kuragirira ngane riguno mugetutu ngantu gwanja na inde ntu gwanja sentire ndeyonsi omugetutu gokorerwa ayatagwenere tikano yomu agire tikura so bonge gochia so musike Simba Arati abasika baito no tuli maiga yabo muri abarayi baito ntuna no tukubwatana nabo ko maiga aya bakwanite na maya tigo musike Simba Arati ekei aira nenera amanyenga nintu twamachorete na tukuru kwiga abanenye bantu mbari ko bo kangone chorete bwika aru dagore note aiterio ka korumo gabana irete Simba garu kire Simba uriyo ntwire kwa be Simba no twari ko takirita Simba riro ku Simba ndibasa ko be Simba boigo nigo batebire barubon nigo babwate amasakara aikiranete ase okonyora egasi county ase bamuganirie atige kumukwana Mumaima anene mono ase obokonyi arwete gochia sale Simba mbwango kimwa etani na Mumaima nero kobereka monyo okonye tawo tayana agachirite Mumaima kwende nyumba onyo okonyiro umuntu gento ugago ikananda ase gokoreki gutangasa kirase amindo gaje so egento tokubori ntu oboene boito babagetutu abantu baito mbare bare gari abotega ntu bwati masaka yani igongwae asauri arengo mugaba noito iga ireto ndubwe siga asauri ndubwati masaka we have papers abantu ito bwata masaka gari but they want to be victimized no roch igobono aba asama bagaya baguchikuritaya omokwendo before the end of the year abantu bari kuritaya we want to see nabaya percentage geta bagusi abagetutu akoraki bagosoimi ase chinga kecho nigo baganirie balia bakugikeria chingwana chiaye Mumaima abo Jumamosi komutiga elio gukora egasi yaye buna omoseneta ase bagania omugavana gosaba omoseneta amabera abanjari bakwanire abanyari bari bakwanire
bakora umu maseneto ito maimangambo bakwanete aso kwana mangana y'umugabana igante benga umugabano ito abata magoso asengenjo umaime gata ite chibesirie agutuma kuru senete rogoro chikolegas n'abantu bari kuru county gabana bwanga jete taramanya abantu abanga kibali kiru gabonete kuira abantu bari ngora bamatende kibali kiru egere baigwane simbara tigere nase mu mama abera sengenjo umungwano uri nero gatonesa ya kiro kwa town sa nero mu mobilize yani umuonia pa kamanyikana busiyengi mata manyika ingi sengira mu turete Nairobi yari agache busiyayo tigamo sike na andas kaba gitwawa asimu imaru yetoko ngo reporter ya egetaseni kya Ndizi TV litariane Mildred Momanyi. Mbia mano sana umurikeito Mildred Momanyi asoroboti ururu ikirani kwa nito gusika mutu asoroboti ronde nigongo kumanyibuna unentere ya moyo kwene kibuna abasae mbaligo esona ni asamangana mabase binyoro nigo ibyombe abitari bya serikali byabere bigweso keime ya Kenya aso kwene kibuna ngo sanga bali n'abasae be miaka 15 no mogo chance aso kwene kibuna ngo bekabale emirobele ye kigosori ekyombe kyabereke gweso kya se obuango ne kyombegia akina tires ekikira chikorobelya chigosoli aseritkulera baba korobelya chigosoli asensemeri ya bonchari muri kito Hamisi Josephat na mange chinga kichisikuru chenere ko bachigo siekwa nabana kugenda aso mutimuko motambe bone byombe arane bitali bya serikali ngo byenyere ko babigwesokia na koenekia ngabyenyere ko bikoena na obasemia anene gutia aso mwana momura esa marieta nkoro ku Lilian Marwa igo nde director yege kundi gekoro ku Akina Ties igo tuacha mona Chindiva FC and Forever Africa to taete ko engage abana baito be chiskuru holiday yebune kale ntambe igo to bwate mecheso to kuroka chi interclub games togo chago chesa the whole of this December mpaka chiskuru chiche chiworu asa marieta ngoro ku Joshua Square na kogenderera turakore program yiga every weekend asengenjyo ko renda abana baba mura baba busy baganda gukora mangana mwego mangana y'abanyaruka kwaniru so tosa kuibake kurwe kenyoro tobalente gaiga na batokonyara ng'abana abanyaruka nabo banyariribaga badara noninka balenda abayibuli baito asa gukora bachenu ase compound na mangana ndaga nirie yabaiseke gatie marobelio no kweneka banyere ko bakoreta anene chikosoli chengoyo ijiranyara ko bam chikoneke muno mwana momura nyare ko bakonyora libagalia bene wesemia na kogosolia na boigo gutumeka chinga kichiaye ekero are asomotimoko omotambe bwerusa Marieta nkoro ku Jacqueline Marwa incho monene we kiombeke koro ku Forever Africa Power Dada kiombeke kere Gusii ke okonya bana baiseke lakini aso mwako oyo buno chaka twateba tigatobeke paka bana bamura na kimoro chirero torasinya bimwa grounds to chaka koro mocheso yokoro ku interclub football asa bana abamura na barabu abana bamura babere bagutigusana lakini totaite tobaretange asenge nchitomaete koro omosibati Jack Marwa oyo boigo oromunyakero gobe kiombeke Forever nigatebire omwana momura asemeke mengo nyara ko bagutigara maiga negekore kiombeke kiaye kenyere ko bage gwesokia takubwaterana kone kingo mwana momura nero nyare ko bagakwegwa obasemia programs cheito ntobwate chi program chigo kwanira abana bamura kekoro kwe program Brothers Keepers ne program togo chatwaira abana abamura ebinto bikoro kuchi boxer twabaira chivest twaire sabuni na barabu twaba empower like how we empower the girl child abaiseke bamwabo mbasaru bago chiko igungo saru bale batebe naende egento program yutogo chaka igo tokonyoroka Men and FGM JPN oyiboigo orenge omogeni bwesko asomorobelio yo nigatebire ikira bana bamuri bakunyara ko bagocha amanene konyara ko bakogosoria nigo bakunyara ko bagwesomia mange na kweneke banyara ko bagutumia chinga kichiabo ase enchire bwenerete. I'm here to help Forever Africa and this football team to unite these young boys, because when I was a kid, seeing these smiles on their faces remind me as when I played football as young. And this unite people in a different way, and it's really important also for the culture and there's like community around.
So I'm really glad to be here to see these young boys play, and yeah, the smiles on the faces. Patrick Taseni kia Ndizi TV kurwa ewodia bumaliba ime constituency ya Bonchari ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Biamano sana umurikecho Hamisi Josephat asoroboti ururu ya kwende togusika mutu asoroboti ronde ningo kumanyubuna omoyega bwo kumwariganinka omo MC Obonyamatuta Julius Matwere nigo korekana litukolia rero ase abarai aba bagwikirana gati yabo bayikirana asomoyego yono mujumbe o West Mugirango Steve Mogaka nabo igo omukonyi bo monogerita dia Sinyabaro ase bagania abakorere abantu be wodi yo Amayia nabo kwenekia amagendera Chinsa mecho kolende nigo bakuonera okubura kuburindi Chinsa mecho asebagania abagambi kubwatana barai asokweneki oburindi Chinsa mecho robatira senchira yobekirano. Biamono, tenga karabe kake. Munyamatuta. Njini mbwadeli imdewu yeli kunini nini kuwanza. Moho kikangichi mbaya mosimeki. Ekeri uma yako ni negas. Agenda ngora chikua ya chiama wakora ya chiakora. Tunashukuru Mungu wetu. Abarandi baitumbara ndia bagenda chinyange bagenda ayande babuate. Insecurity ya toichoreire akiobo chambasi bwoichoire. Asesa uli yaigo. Chiefs na assistant chiefs wetu na watu wetu wa nyumba 10 gakitiga torende abantu mbana kunyaba emechi yabangina. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu constituency yangu ya West Mugirango ndio constituency ya kwanza nchini Kenya kutangaza program ya public participation. Zia kesho tutaenda kila ward, nyinyi mwenyewe muamue ni project enda kila ward, nyinyi mwenyewe muamue ni project gani mnahitaji katika ward yenu. Unentere moyo kwenekia obokoreri obiase county ya Homa Bay mugabana bwe county yo Gladys Wanga nigo ayenekeri abamenyi benseme yobuna nigo ogusangirira kwebango kora kigokorekana asenchira yobwasyoku oigo nigo ayenekibuna eserikali ya county yo negendete kubeka emirobiri ya bene asoko ayenekibuna abanyagitali ngo kanobale asenchira ebwenerete. Inside 100 days we have put in place structures to assist us make revenue collected by the county beneficial to the public and to shut the loopholes individuals have used over the years to steal public funds through unremitted but collected revenue, and also to create additional revenue streams for us to improve our own source revenue. To this end, we have established a new revenue collection regime which is 100% cashless. We have suffered a lot of blackmail in the process regarding this and many other new ideas that we keep bringing but moving on nonetheless. I urge the residents of Homa Bay to support us. To make things even better, we are in the process of setting up a revenue board that will now take charge of our county revenue mobilization for the first quarter of the new year. On staff welfare and human resource audit, within the last 100 days, we have done our best to address the welfare of our county workers. Our healthcare staff were always in parades complaining about salary delays and arrears. Today, staff salary is paid by the 2nd but not later than the 5th of every month, and no arrears are outstanding. We are on course to restore the dignity of Homa Bay County staff. We don't want the staff to be chased from houses because they are known not to pay rent on time. Umugabana bwe county ya Kirinyaga Anwaiguru nigo aganirie abonchereria bali bwate kinyomba cyo kwego kya gwakana ebango nabo gokone kibunamba bwate license hasokone ki obokoreri obuyase county yo okwana nigo ayene kibuna nige county ya bereke gosire kibesa $1,000,000 myemo ase bali batali gwakana ebango asabaganirie kwene ki obokoreri obuya ase aererabuna nigo kinyombe cye kira kigosie kwa ekyagera batali kubwatia amachiko niko barachikonyora ase akongo. Wale ambao hajalipa miaka 3 kwa sababu tulianza kwanza na shida ile ya COVID
hiyo mwaka wa COVID tuliwasamehea. Tulikuwa na mkutano kabla ya uchaguzi na tukawasamehea mwaka ule wa COVID na nusu. Kuna wale wana nyumba wanakuja, wengine wanapewa license ya kujenga, lakini wanaambiwa wajenge gorofa tuseme 4, lakini mtu anaona ni mjanja anaongeza gorofa zingine 2, na mahali ambapo amechimba hakuchimba foundation ya gorofa 7. Kwa hivyo tuko na kesi kama hizo 2 hivi, na tumeambia wenye nyumba hatutakubalisha watu wa Kirinyaga kuingia kwa hizo nyumba kwa sababu it is not safe, na tunawaambia wa comply na regulations kulingana na vile wameambiwa na experts. Manchu Maria kurasoro batiuru tiotraso asensemo ya kabire ye studio tokoira nantoso asensemo ye chigosaria sokore turonere Sultan Obangi tobasagoska tobasakonyegera kende gotengera Ndizi TV obuna bobwansu obo Gusii. Umurubrio bw'ikigosori nigokoretwa sore na Peak Uniforms and Sports Center abarosia na buigo abaonia bechianga ao chokobeka banyore imejumuchukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket musoba kirizime ase namba enoti isaronebire ibere noti Isato kianda Isato isarunemo enoti. Mogorobo mwancho muligelio Ndizi TV obwansu bwo mugusinga kendengia ngo kwaliga netumanyani ali agenda to koreka kurwa sensemo ye chigosori wakondoka Victor Sultan Oyiwo wangi tochaka kurwa sensemo ye World Cup 2022 abwa se chitimu ao chialiganire go chia kogosori ya semi finali yo mwakoyo korendeni nchiko koletera ali egati alia abange barangirati igoro ye timu yense ya Morocco yerense yo kakura soro gongorwa Africa kwa ya World Cup 2022 go ikasensemo yechi semi finali ine kurwa sensemo yaona kiolengereti Morocco echikwenyorera libagalio go swase finali yo mwakoyo ya World Cup 2022 go se nechiko swase finali na kubwa ege kombe kionto chikumanya yo chinga kichinge chibosyo nabo igona bonte byekerengera likiao egendere to gendere go sanga intubu norongorwa Africa tonyorera libaga lyokobwa ege kombe ke World Cup mwako yiga kerokende na inde omwaka gose World Cup ye round inde nechikoba hosted gose chikwaliganirwa imeyoro gongorwa Africa toyachake kura iga soro gongorwa Gusii abwa se timu ya Ndizi TV FC egenderete kwaligania ebimino au seganga yo kuikera amashabiki na kogalie ya chigosori aiga se orogongorwa Gusii likore Jumapili Ndizi TV FC nsewe boraibua captain 001 igo yaliganetie egosori ya Kebosani sensemelia ya Getembe abwa se agosoretie ne timu ya Kisii FC egosori ya rete makali yegoli eyemo aseyemo captain 001 demo Steven na robotiru asenchire wikeranu Eganga ye timu ya Ndizi TV FC go ikera chinsemo ao chia Kisii no egeta segeti kia Getembe kegotoka ensemo ya Nyanchwa. Kwa majina anaitwa Polycarp Nagosia. Mimi ni Secretary General wa Kisii Sports Club, pia team organizer wa Kisii Legends. Tuna furaha sana leo tumepata wageni Ndizi TV. Wamekuja tumecheza game ya urafiki and we appreciate very much for your coming. Cheza mechi mzuri. Tunaona Ndizi TV wameanza juzi team and it's really growing, but wamesikia uzito kutoka kwa Kisii. Asenko ye yo Ndizi FC atie manite na bagaka Kisii nigo Kisii yanyorete goria nseme ntanga ni ye gosori gwetere penalty elieta nkoro ku Timothy Moronge nje manager ya coach ya Ndizi TV FC. Itukulia lero twanyorere draw ya 1-1 ne timu ya Kisii FC. Game ya lenge kongu sana, in fact twagoki sana ne draw yese nje timu ya Kisii bali mochesa, lakini nende gukurigereria trend yetu na Ndizi TV the last 3 games ndoranyora bugwi
kagete nekero twarezire level ya itutogo face team chire very strong considering into bono no mutinyo gatatu seme chese kagete bono December bado nentamba abana mbali mpaka February se January ucho mwisari kagete bono mangana na atake kobabuya ensemo ya kabere Ndizi FC nigo yarengananitie amachibu gwetera omogosori Dylan koirera egosori yuko era makali twastrugglire naye yarenge nkongo wake twamenyokire buya ndetayomia twanyorire point as a man of the match na nyore goal twafunga inde naye chikolix jane na ba congratulate ase moyo mabwate Kikao FC nigo bashengerete omurobiri oyo bwechigosori gwetera Ndizi TV. So tumeshukuru kwa kucheza na nyinyi. Tunaomba sana muendelee mazoezi. Tunaendelea kuwaita na kuna timu nyingine mingi zinakuja. Hata tutashukuru sana tukiungana kuchumuika nanyi wote. Mbabwate timu na nengo bakirambia mono also go support talent in Kisii County in general. Ainaro next time kitoko umirana we promise you that we are going to beat you. Haitakuwa 1-1. Ndizi FC nigo yarureire kogendera neganga kogosori ne chirombe chinde chienko yoime ya Gusii. Tigante bena game ya lero ninge yarenge na tore draw ya 1-1 na Ndizi TV ntoga ndete ne chigosori na ndi mostly ntoga ndete kwa lina corporate au bali sikaga ni wate team ndo tayari kwa face to are game na ina friendly match igone mo team ndio seralisco mu wate team yenu welcome to board na boto ko nyarakobeka murubya bene bali muri tayari na boto go gosoria na ino nonyeta gendrete ne rusa yo mutenyo iko mina kandi ngomana itasene kiandizi TV karure iraguna matukale vosyo kena kibuna ngionchireria machivu yecho gosori China kwene kibuna yanyorire obovui mono aseruse gendrete yo mutenyo iko mina kabere kuri poteri Ndizi TV korwa igasegeti kiage tende ko tukasobo gatagati wo mucyobo songo eli italiane ndemo Steven mbe mono muri kitondemo Steven asorobotio ruo asenchira yoboime kwera gwitonga Ndizi TV ne chikogendera gosaseria onye kubwate timu sikogari twariganie twakia gosoria yo tobaite gosetoitwe utikana nayo aba MCA be county ya Kisii nigo baboli gwakoene kingango etibara machiko ayara chikoene kinga chitimu gose ebiti gwaga chuboire eriyo chitimu chinyore ase chikosolirwa eliyo gokinia egosori yenkoyo aiga asorogongo rwa Gusii okwana nemeso chigosori Ndizi TV Boniface Onchangwa omwando oyole kuboli kerogo kyobo MCA ni atebiruna egosori yenkoyo negente kenene kegima ekyogetagwenere tigotigwa maega anene ase agenda ya serikali anene ya county ya Kisii. Majina mimi naitwa Boniface Onchangwa Mnyenye ama Mando. Mimi ni mwanasiasa tena ni mwanaspoti. Nilisimama kiti ya MCA lakini hatukufanikiwa. Na maono ya kusimama kiti ya MCA tulikuwa tunataka tuende pale assembly tupitishe zile ma sports acts zenye zinaweza fanya hata county shughulikie vitu kama hizi maviwanja. Tunajua wabunge wanapewa CDF lakini wanashughulikia classes na vitu kama macho. Sasa county kama inaweza shughulikia vitu kama hizi maviwanja, kiwanja kama hii ya Getembe ni kubwa sana, ndio iko ya town. Hata ukiangalia sasa watu wamejaa, watu wanapenda hii sport. Na hii ni kipawa yenye mtu amepea mtu, yenye ambayo tukiweza kuikuza tunaweza epukana na mambo mingi kama madawa za kulevya na vitu mingi, na vijana waweze kutengeneza riziki kutoka kwa mpira. Ukiangalia saa hii wakitangaza ati hata Cristiano Ronaldo anakuja hapa study, watu watatoka hata ushago kila mahali wakuje. So football ni kitu tunafaa tuangalie sana. So Ndizi TV tunawashukuru, muendelee kufanya hii kazi, mtembee kila mahali ndio muencourage watu kuingia kwa sports. Shukrani. Abasaini bagenderete kutumeka chinga kichabo anene asomo timoko iyo bumotinyo December asogosanania se chigosori au etimu ya Oyugis Young Stars nigo yaleganete kwene timu ya Farasi FC kurwa Chinsa mochiria chia daraja 2 se gosori ya Kebosani abwa se timu ya Farasi FC baikole to chigolinye se ibera basayabo nigo baboletie basayi bande kwene kinga ngo ya sona ni bale se chigosori eli gotumeka ya chinga kichabo chomotumoko asegosori yo abamungana chietega
Mwancho muri ya bunonko yakorera ko rwasemesa ya mangana mayaye chigosori kolende nago tabingango chikore kurigereri timu ya Morocco yesachire sana wikaye kirasi chi semi finali cyo mwakoyo litukolyankyo timu ya Argentina ne timu ya Croatia nero gochigo chaka semi finali entangani eli tochikoligelinga ningoli ochikanyali bagalyo gosoa sechi finals cha World Cup 2022 omwakoyo egosori entangani ya semi finals uchikosoli kwa Chinsa yenye chabo tuko litukolyankyo litukolikobwati timu ya France yo yabaikora timu ya England chikolibere ase mona kwenyolera libagalyo gosoa sechi semi finali uchikwaliganía egosori nde ye semi finali ne timu ya bene yo kakuru asoro gongorwa Africa timu ya Morocco yo yabaikore timu ya Portugal golia ya masenoti kwenyolera libagalyo gosoa sechi semi finali liboli linenendelinga ine Morocco ne chikonyola libaga ase finals chomwako yo World Cup 2022 abagosori n'abatiotereria abo timu ya Ndizi FC mbabwa taya ibwago sanga igoro ye timu ya Morocco ko base semi finali chomwako yo cha World Cup asama retangoro ku Tony Barakinyantiri ase mopiro to arekimyandikia FIFA World Cup mobile choso chabire chingi ya sana una semi finals yechi chire moto yotega atoroche buna France yobate timu ya Morocco ando tukatwara timu yende ya Argentina yobate Croatia jobo bibone yangobekera Argentina chobe kombeke na ndino chine timu yenkongu ande na butoche na Messi na barere kombeke Samareta Jared Matara mana mono bune timu ya Morocco tukunye sabirama abuna aba Africa wana igerege ndrego qualify egenda mutuike na finals timu ya Morocco ya bere ego Slay Giants igachaka ne timu ya Spain so it again with Belgium igachabono ntwaro che ya soccer Portugal tuna aba Africa we are still rallying behind them wanyale bago down ne timu ya France Torre Messi against Hakim Ziyech ese timu ya PSG ane togo sabera Messi abunongo yakoro mwancho muligeri yakorwa semesa ye chigosori Ndizi TV obwansubo mu Gusii kwegena kukwanenga timu ya Morocco ne chikokoli ya semi finali yeli tuko lia Jumatano ngokaniyo mogorobumya kolende mbaraba minto babwa togo chengali tukolia lero kwa birthday of Lino Sero amona papa antivirus bakoleli tuko asoko batebinga happy birthday na bali bonsi banganelia litukolia neligia kerona recommend obo tungo tebanga mbio mono ogonko nyolinga litukolia Jumapili ento ko bwate ogo chenga Chinsa mochiri cha Keumbo Children's Home mwancho muligelia nyakori no wancho kuya watana na Ndizi TV asoko kanelia abana bali ba Children's Home Christmas yekia ekerona baro utoka ya kingango babekira turiliberera na baro bubeywenga mbale na bayiboli babo nonya bamenyete ase Children's Home mugaro bumya bakondoka Victor Sultan Noibobangi Waswahili wanasema kwamba ujana ni moshi kolende haumaanishi ile moshi ambayo inafanana na jina langu Ngoroku Victor Sultan Obangi ipo siku tuzidishenia Mono sana Sultan Obangi Chinsa mochiri chechi gosori korendo mwancho muri yantete kumanyanga ritkoria ankyo ase timu ichigo chesa ase timu ya Argentina na boigo Croatia Sultan nachiko tubwatelia ase obo email ndatatebye mbarabi babeire ababwe korendo mwancho muri yabuno igwetenga abantu nigo bagendete gochengera esuguko Sultan Obangi mbato igorero moyega na boigo Evelyn Sero na boigo papa antivirus bato igorere omoyega kegima kondo mwancho muri ritkoria Jumapili
tumerane asinsemo chichi Kiumbu nabo igoto sange n'abana bali bali asinsemo kiri kono mwanchi muri gwikira buno to gukorera amangana Amayia yeri tukoria rero kuri nabo kugenda kogokera emirubirinde imigata seniki ya Ndizi TV mwanchi muri nyora asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook nabo gotonyara gwitira Ndizi TV News Digital nabo igasensemeri ya YouTube nabo gotonyara gwitira Ndizi TV News asinsemo ya website nabo gotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke Ritarene Frida Kerubo kukuganiria obutuko obuya kende gotengera Ndizi TV obona bwo bwansu ubwo mu Gusii.